Mamiafua asade eye insembi any secret bi ababegum bonte so abusua nya senkato we di ochima wose eye the bitter truth ano den wa be drop hot secret ene expose kese pa e de gu mami ngege so wa chese busua enya senkato ano den na ni na no eye after se wo so bempa e pam mami ngege ene eye natina ana mami aye na anwo se obefa kwan bia so e de expose eye natina ene mami ngege abusua nsem no yebekoni akwakotimu enchirimu ba mesho so be me subscribe button na wo me ayedona e wonchiro like video ni so na bibia enye kama pa yes abutu anyasam ketwa eye maame efochima chese wa pani kuna chopa ansa na ni kunuma ne kwan ama na be reply maame nke semi predators and bullshit oye awo eye social media no so na utimu se maame no nani abre yes enwoma course between ono eye maame efo ne maame nkeke ene kwan omodi agrada faso ni nanom just waba ababe expose rebe wo su bempa so arrest ya arrest ni na krampo no maame no adrop secret upon secret o sa ensem ni na ho na utimu sa no odin maame ne nani abre na ni na no start from after say rebe wo su bempa esake maame ngege ene natina no ena maame chemu a ono so no nka eye NNN group no ka maame ngege mu group no ho na o hwede we ani o masiko wo so oba ponten e be expose maame ngege ene natina etine wo se oba na obekeka na adwen e de kiro mo ma je se ensem de obeka bi pa yim ema eno nam so mama mingege so call back door koye audio de send no na audio na mama mingege koye e de send mama efu anom ana mama efu achem se ehye na bufu a afede wasa ba bonti bi ma ensem ne de obebro so pa ensem de wakeka bi na we ne de wase oyi nani atonchen na afede no kure na nkasa no waka we the bitter truth je se ye enyasem ketwa nyoma efa so krampa ekosema ye chirevu subempa edini tumuni na no mami ebiebi nsemani ebiebi secret ni na ochima ne kese ni na no efi eye mami ngege ono titirunti ana ye chi eye revu subempa edini kotumu atise na oyare ana ya sade eye hankofa sa chire ne nsa ede abo eye bed hospital bed mu na chese ensam ne de mami no akaka bi pa ye yenko ti mami efo ye ba ebeto aso itana pa me pese me mra life bet ejuma je me adaje me pese me be address some me be address some enra case ngege me we na obi ya shada she obi se me on be life ana na wona ye fra wo kama aso mu a enya no wie ngege wona wo kama so mu a enya no wie me se fiten anapa me wa adwuma no be ka se ya plug me pentam na maba be ansaw ngege me descend in the gutters with you ana subaya wo be ye ya me ni twia sa amboa na wie o tisa mako wie o tisa sabe ba fine form no me mfa me ho meto sa gutter no mu na fita na pa ma sokra ebu enkrofo afre me na afemi se na me kra sabe me ye upcoming blogger me ye bi ahwe kra na sa enkrofo hwe mi sa titiri kra na ehwe mi na wo it do you expect me say me mfa me ho beto preko bu na wo demu na ewie wu na me wo kunu me sa wo ma eti me ya de na me kunu kasa kire me na otia me a metie eti na we ya me ka kire me kunu so o ma me ma wo reply we sa reply wo ma me fa mawo na me nka nyansa sam enfanto aman sentence so ni etiefo nyansa fo ma betie me no mu ntie me pese me be digest nra wo odua okokasa wo life yi so no na me no won ka nyansa sam sa wo fo se me be tago tamu te se da wo daga tamu aye hu fin poto a wo pese obe sua nyansa ma betena ha tufo se sua nyansa wo ngege sua nyansa no na wo fo se eye kama se me obi betena ha na otufo wo nyonku tipenti se me na me betena na me tufo na wo su se kama de ben kama da bi o me nim se tin na me be kasa na bia me boti na de obedi matama na wo kama tin na di watama na pa wi ene na kobo ene na fama Fensarati no ombo na bekasa woso tina ondi watam odi wusu watam bi na me say onya seda ho fama Gucci me manager no abranti be mu anyansani a sabi asamba otumi dwedwe ano
eno na wonya aseda me se fama Gucci ono no me wa ka me down e wo Tina side na Tina na ankasa no wodi watamadi wo ne wo bra na atab de na wutumi ye de na wutumi ka fa ho enye de ehia ni o ka ma ben me obi betena ha aha me betena ye me ka me nokora na me de kirewo me ka nokora sam ena na me de kirewo de wa ya enya amboa ye na ye yeso edi weche bi san ye no ena na me betena ha me ye dem me de ka kirewo se sa de na wa ye no amwa na enya wo nko ana sabe wo so kwa prepisa wo ma mudi wechi o ma na mo share wo life o ma na mo comment wo mu nyina anya tiny bi ntenya wo nko a ti sa obi betena ha na me tuufo e kanya nsasam futu sam we e de ma wo na wo beta wo ka se ti na di matam te e kama o me se mo pa mo nko she de chi ata no di matam o na me de futu no wo na me de hit ne ba wo so wo na wo nipa di wechi a adi nyama asem because what the muntie o me ba be digest the video ya nra okwa kasa wo rati ahano me ba be digest simple na ma ye na nya de ameko me srem o ma mo frɛ me ene me kasa ye metie mu nyina metie obusuafo no metie mu nyina mo call but mo ma menyi ma me ngega no wo sa asem we nko na me gina so nka nyansasam ene futu sam ne wa wo tie me ne wa wo hwe me na wa wo besa be hwe video we na se twa video we na fa koto dem na fa ye nyansasua de na sa wo di blogger bi achi a wo so asua nyansa e wo ni se nya blogger bia na wo be di nachi na blogger bi wo honom a ne beye no ono do de se ya de wo hu no hyen na so beye adokoro ne te no koboa o sei nipa ono wonam na o fall out a obegu hu fia kansama eni misi me de muntie no muntie nyame ntua makakadru what Tina di watam kansam kra chen de waka kire me no na me se ade bi na fa bone e na ma niam bi aye niam bi ade bi na fa bone Tina di watam na wo so nyame ayoden ontua waka there be sorry ya na wo kaseti amanfo kunum e kaseti o ma aware e twi nkrofo awale e begu manim asena na wo so be ma pam wa wetiko e ma nne wo ne na amanfo manchwa no wo de nyame kama bi nchi wo na wo kama de so wa anyuma nwuma wase wo wonya nsi mu kura wo kama no no nduru wa mpo no de wa kodu 10 me say wo ngege wo kama no na me Tina be di Tina no di watem odi wo bratem odi obi atem na wo die na wo di watem me say eno so kofa na premier atani Tina di won kofa na premier ye de hia ne wo face wo kama wo ngege face your own kama na wo kama na enwuma wo a eguso a enwuma wo hu de wa se de kama esi asese wo me say wo nya mfrafe kwa na wasan beto foforo wo nya nduru ba bia na me nya ready so pa se me social media na ma ba so no nka me ba na ma ba bie nipa ni so me bie nipa ni na ma ma media ye futu sam wo na wo pesa wo de wo ho be wo so ne me ko a me ba betena ha ka nyansa na me dia kire wo da muntie afa na trend na ba to mie bie ne kwa no wo mie bie no why not so a trend? Why not so a trend? Me she me kuku omuana. By the grace of God, me ni krano me were more than 14,000 plus followers. Me nye trend, me di obi atwa asetem sebe. Me di obi amame atem. Me di obi papa atem. Me disrespect obi a. In my own corner, me were more than 14,000 followers. The trending bang na woka wasam. Wo trend ya wo ji wo Facebook wa wo ji no. E de ben pa na utumi the trend. Yeah. Me na efa mi ngege broskoto. Wo de ye de. De pa na wo de ye. Ngege broskoto no. De pa na wo trend. Wo beti na social media di amanfo atam. Eye wo hu fi no. Utume yi one product bi a ya to din ma mi ngege product da. Ya friend ngege product. What to me adi one make it good use of wow platform na wokano. And do you think some men shall sua nyansa so we trending phone na wo beje ye no ewie wo bone ewie wo tisa mo akono fo enti me de betu me mofo na ma betena hanom
na me ma make impact dia ma society no na adea enya no metumi yusu nyansa e de ato ho de tu nipa fo me se wo tanie na tina di nya me se de ahia ni o men wo na me no wo face na ka opo obi abeje wo ho entiti na abedi matam ti no wo mu asole in Miss Wedia the trend yaba. Yeah. Obenya na wia enwumle anajo o mefa ne se ena kosi dien trend na ba na pa wia enwumle kosi dien no e reduce me din ana menum nyam ana de na reduce asambe na yeni ne na awotwe na chese na me de measures ni go widie mu na sa na ekọ wo pa ti na wo pe obi abeje wo say that tin na be waje nkwa tin na be waje nkwa tin na be waje nkwa ena afede homu asole ena chese utumu se afede ai se weni so atewo no obi atu weni so ahwo na afa weni so biribiri mu wo nti se tin na ya waje nkwa wo tin na wo so wonyu ayo ono waje nkwa ono ena no wada pa na wo se meme kama na aba na wo kama enwuma wa asese wo kama asewo egu enimu ase apamo we free wa wale film mimi mbedi wechi me wokuno me free adwuma ba ya ma be no aduane asimi kunu ho ana ma hwa me ma ana ma sere me kunu so ma me sere na o ma me 40 minutes na me mfa mbeka nyansa kirem o de time ato ho mimi wokunu mi bu mi kunu eye aduane wa adagye wo mre enu aduane e de ma mi kunu mi bu mi kunu eye Kristo ni mapa menya bosumsum ni na me de mabra ba beto atache mu tere egu hu fi ase awiahwie ho no mimi wokunu mi bu mi kunu fere mi kunu de me ye bia no mi kunu ama me kwan ya menye nti me sre ne no se ewra mama 40 minutes ti kokana wasam 40 minutes ni duru a jese me sa kwasra ne se me wie ya se me wie so a ese se me kat me respect me kunu because o ti sika kwaye me ho ade menya oba akokɔ nini menyo ba akokonyini me sorry me dina social media guy me gaya na fe oba fofra no aduane e de abesi mi kunu woda bi me yo ba nyansafo oba abadwendwen bafo Kristo ni mapa ya tete me na ya nye me mfa me ho ma meto atache mu ene wo nya pede bi ada da bi na se sa na ye wo dia no me se me ba betena ha na ntro bia nka demu entro bia mudie metit me tututu mu nyina moto ndi na sa ofu se tina ye waje nkwa me sinye tina wo na me to ache wo mimi yo ba nyansani nti me sorry ya me ko adwuma me ko fa me ma amaba ma ba nu aduane me se me wura ma me nko kanyansa sem bi nche chimifuo bi o social media no so a we jimia na ma betina sa na me tunufo no pese obeti afutuo no na obeka che me se me ka ma bantem ngege wo de tie wa no asem tablet no between the focus and say on stay in one corner. On stay in one corner, no coin the politics. And answer on conquer ye. Yani a gradanya case ya will be a mimini. Mammy, a fool in send me. Me put it to Yakura, Ebenyam. And answer make the man who can't and one a crowd to the swat, Ebenyan if he say, Man Sumano. Yeah. Some in any years shall be a say. Na hwan ne ekoka se wa me no wa akwa hihye ho hwan kra ne kasa jama oba we ya menopause ha na adwene ana aya na mentimi hunu de ha no mi hunu de ha no hwan no se ono kra akwa hihye ho me na me di wachi me di wachi na me ye wo lawyer fan na asamaba na me spiritual father the nation prophet aye nyina sabe ye di nachi ana na asamaba ana me wo kukuom ana me so me fight e wo me so me side e de bua wo de na wo aso camera wo so wo kono ana me de bua wo na why no se wo kwahye mechi afede obi hye wechi nya nko ana do wani munya beto fam ana I sacrifice my marriage na je se wo ni nkrofo binum na ye enya wo nko a eso wo je no munyam no emu adodode na emu srade nyina wo na wudie eso wo modi nka se binum so kra boa wo de muntie mimi nyo ba akokɔ ni o ena wo ye kai na se me sora na pa fa me ma responsible woman e de mu ko school me wie na me kɔ adwuma na me ba be no aduane enya adagye enya mmere
siesie me kunu table so e ma na aduane die ebe ye me mpa so ye esiesie bibia de ma me ma ansa na ma betena se sa me kasa me nya oba akukọ nyini entena social media so enye kai ma oba foforo nko no aduane fa me bra me kunu da bi Intino, don't expect me say said ya wo waye hu fi wo social media no sa wo ka say ye be ma me trend na pa wi anwumre no obi oni mi bi enim say me kutanu nyamo do chire na che say you want to go down with everybody no wo be ka wo got anim ho a nobody is going down with you ave the tin na ya waje nkwa da bia da na me proof me prove with mu fiti last month ni nyina wa me kasa tin na ya waje nkwa ho mese wo na mese me be kanyansa me be tia wo na matia wo bra no de nyansa na me be kontokwa enya ntokwa wo me ba be kan me be down through di efise me ye victim of wo blogging career na wo ye me ye victim ma share wo videos e da so kura gugu me page wo videos ama share e de disturb amanfo phone so na pa wi anwumra amanfo messenger amanfo group mu na me wo so. That is what I'm talking about. Sadia me ye no. And me say me ba bet na hanom. Na me daye futu sam say mo obi an repeat bi otom. So wo di obi echi a. And then pa na echi so odi obi atama na wo so tie echi na wo share. That is what I'm talking about. No one no one for me. Say who information. The information unya ne hopes adoye ho. Aha. Me ba jo me hopes adoye me nkasa. Wo say wo pese ade na esie no. O pese oya no ochechire. Na omo agenda na omo pese omo twe papa no edi ma obidi na tem no that is exactly nka hwan e na afre hopsin asem wa ha hwan e na afre hopsin asem wa ha e na hwan kra na e ka de esiye but wo hu baby a osi aircon no the same thing e no mo didi wo de edit tijegu information na tutujegu di ba na oje e de video e ji start e ji we ube kasa wubo na wo media na me de ba ya wo chi de ye friend sen no wo oji hu star na wo di ye no wo ma me bi information kro na me de ba na wo de video na wo ji ska di to aduane di no me ube ma me bi eso so me de bra ma wo de videos ye nyina na ye ko ye papa na wadi mia ana ye ko ana wo na wo gina ko no ana ye disciples ye na ye wo disciples na yesusu ye wo bado a ye boa eso wo hu say asam na aba no emfa asam no ho but opeso ya no kwatwe agrada na omu ya no mu play agenda de to me so na me say emfa ngege me say wa sorry o eja a family woman a wonim say me de a family woman no ye wadaje ye ni da form ye nja ye kunu mu onkoche si my brother en nam pagire bachire wa brochire krom te say de bia ayera da bi ye responsible people ye wo ma ye wo busua che say omo dan ye me no ntimi wada me wadaje enya mere na mabetena se na makama no di asam e de akire nyame ma de obetema se na watema se ye wo hu sa asam na esi ye no mimbo ni din mimbo de esi ye chi agrada ni de esi o unsa me nka hwe o etiefo odofo nyansafo mimbo sokra o eso wo hu se opese ochechire no ochi papa no ebe wurom na agrada tisim wo hu ne plan no me se emfa efisa agrada na nkasa nim de wo de aye no na wo wie ye se twa wo hu se wo nim mim ubeye audio ma me se minim se enam wo ne agrada nto continue radio efri ni nsa ni japade efri ni nsa upon gold agrada bo betu wukom eni nsemu sika agrada towade a ototwa double a odi bedi wu nsemu nyina no enu achi kura odi ni di kun ntokwa ede ne kun biom na se ne woni ne ku awie na se me asam aba na asam na aba no medi ma no betum se muma yenja isade no ayeye no sebe me first video me beyeye enuanom na adofo me first video me beyeye ndengege munu ye ne tikwakwa eni se tama ye sakaton no omu papa sakaton no omu so mu nyina njai na chiridi momu nku ne ntokwa biom me krada metimi ba bi o na me hu se friend say ko josi ba start ya o play ye friend say video sa aman krado die ya sa bre na no ne papa wasam no odidi na tam metina si antina na me say ade na mo yesa tina chese mama nkofo agye di se ana ya mu bia agye di se de nkofo ka se mo anka sa mo de mo yefu na eko na enye se do na mo de do papa no
bibi ena mo pe e de papa ne din aye said the amount for sika no ne blackmail no say no kure na ebeye den no obi asabe wo na wo se se obi adu obi atam na wo wa defend monti asam yo na se nipa no afeya ye say e ma mo nkum papa ne se ma mo nkum ma ne biom no mo akwa the same video no e na o premier esaje ho stars e na me be condemn ye e ho e no be ye audio e na Gojosibo video ase Okoka say I will support Agrada 500 times more than Amankrado. Eho ena me be ye video say edu kra no say ade a me friend no kra no minya no panka sa video no kra manya in the first place. But ma wanya ma wanfa ena me be so laugh na me say there be ngege. So wo ka say wo be support Agrada 500 times than Amankrado wan ka say ye. Eduanu mo adofo muntie be biasam ni free ba. One can say ye in a sense that wo before say when him say papa no ni Agrada near some de biada na Agrada kuma papa said na wo so kuma na no defending asem bie no one mo no the tender TV no the can be the ma papa na through that na Agrada started so auto ade efiri wo and na through that no when Agrada benya issue ya do we chiache no ye na yenim sa no kure we na me betena ha na me ka sa no kure we di kire wo say so wo ka say na no wo be di friend say Agrada achieve 500 times than Amankrado. What about Agrada enam no so a wo enam wo ne ntokwa so ama ne twetwe papa ko wie fiase no what about that one engega mu ne na etuko apa na so be audio eno podi ade oma me be ma caption e na obetwero ase o twero ase na me koma no wo me kwotwero no WhatsApp so say adai enada woni me number wo be frɛ me ana woni me poster wo be twero ase eni nti e na oye audio tete audio num no e ho na share before say asam no muntie be bi asam no firi ba o e ho na asam no say kra enye se me fiti ya na me start say me ngege because me free baby and e bai eti audio num no asam na waka no baby o say ai sis wonim say me ni wuni asam na me ni wuni no wonim say Agrada enam ye ntokwa so ni japade bebre efri ni nsa ena wo so me defend no bebre ena wonim niama me di brewo ena wonim che say like o kan sama na ensam no aturu sam fa audio no me bebo one of me video me bebo my chair for me repeating me kama no to me repeat audio no ade kire mo eti ehon na fu me bu na me say no obi a me ni ho adwenbo ne die Gojosibo cry ye na me kasa against say there be so wo so don papa no e bi asam na aba papa ne can call you guys back say bi a mo show good conduct enibu na efuo but say obi a wedi na tem na wa premier wa defend na sa ko first video no say wo so wo ba bo na wo so asa age ho stars na che say na die na wo pa che na say obi a one did the atem no Amankrado platform so no wo kra wo ba asa trend at the petwane biom e na me be address wa engege mu no na ti kwa pai na fa beda na me nanu momu asem e na obeka obeye mi sa audio no na audio no mu no odi ntro ne na first escalate ye ma me bufu ye ma de ne ye me cry ya say ninti all this wala me no wonam no wo ka say obi edi me masama brew e na wo wa protect me e na first so ye friend say wo de niam bre me e na me say e ye ntro ade na say wo ba be kan asem kra na won ka de ye no kre na wo di ntro nti na che say ntro e na wo de ye blogging wo hu telefone adofo ehho na di asam ni nyina e ba me ni ngege ntem ehho na di asam ni nyina ba ye na me say it na che say all this one e ma wo di nkrofo wo di cast phantom nkrofo no nyina no e ye ntro sam na wo di atro sam e na wo di gu nkrofo so obi ni mo obi ni be bi asam ni free ba nti say na wo kasa me kama to me ncheme because obi ncheme say so life ansa na ma so life me na me de me pe na me so life na de me ka so anko ye no etimi tie obi se tina ya wo master wo de no odi watam di Gojosibo atam sanfa koma brati no on premier na wo so sa be kasa so nti tina ya mo madam se say because me ka no kra sam de kire na de na wan be so life ana wo so wan be ka bibi ankyere me na tina na be release o
Abema relief. Hey, sa obi a wan master of Facebook we so. Wow. Me say tutujegu na tina okuma ntina me. Tina di matam 1,000 times. I don't care. The me here so obe defend tutujegu na we di matam. Sa wo fo say tina adapa na ye me say wona me ka no kora na cho. Wona wa ma me my victim. Wa ma my victim. Obi bia odume obi anu no me ni bia ka ye mu bi one way or the other. Because ebi anipa na edome a obeka se de o share ye, de o like ye, de o ma comment, de o no so ye video, o de ye nyina beka ho. And me bet na so no I never go down to a personal issue. Say me di watema disrespect to, bet me di no kra en ko na bet na ha. Na no kra sam no so kra no o ka no kra kire wo nua. Eya na eya e wo. Me to wase bet e wo se me na me so me beka no kra ne de kire wo. Because eno no obi ani sa kokoduro no ka kire wo na wo feel say wo you untouchable on Facebook was say wo de yanka wasam no ohene susu asabi otiwa yesi yanka nasam ne ntuma eti toilet yane etiti yane efutu sama wuntie ene wo ne me your ba worry for wo ngega wo ne me kunu akasa several times because me kunu ye bunu ni nti wo nim pa se me your ba worry for ekuta nkola a menye nipa hunu bi keke said na wodi me tu ho no but wo say ene no akọ different no same person na no the same tachrema na or the can for the same tachrema na no or the best say that is ngege for you wo de montie kosu nyina no say wo MPP for WhatsApp group asa asem no o person o man look like say I say o group mu na afia wo ka group no mo sam enye sa na tietiefoɔ adɔfoɔ asam ne baaye no wo be ka kire wo be fra se maame afua wonim se de papa famu mama agrada eye papa de enye kra party no mo ne papa ani ne yie na me sa wo ngege nya sa na tie o okasa na eye me kra ya na me se ngege nya sa na tie o MPP for mo do papa wo back door no ebi si apene eye bi ne mu ja ebi ne mu da omonda me se wonya aseda Father Gucci o se me be kire me se mama ndi atem me se won titi na di matem kra me fi because me hu se Tina so no your master because Tina we di watam bebre woni page ho sa usuro Tina ma bom nsama Martina pa sa usuro no me se watanie no sa fa koto na yam premier na no so be ka se kama na che kama achi obi a wona anwoma wo sabe wona kama wiawie because wona na wo disrespect amanfo awale wo tu amanfo kunu no mu wo tu amanfo kunu no mu tu amanfo ho ena nyame edi bi atua wo ka nka wo susu se nka nei wona wo kunu ntambe ye se de aye na kantam se sabe wo betu afi wo kunu fie na mimi be di wachi na mimi kunu me be wiawie se de wa wiawie da bi o I am a responsible Mrs. Me kwa adwuma baaye no ma benu aduane I am repeating myself ama me kunu ahwe me ma o ma me kwa peke o ma kwa peke wom ma serve wom nyina na ma sere kwan na me kunu ama me 40 minutes am fa ma wo me stand goddess with you I will not come and stone goddess you want to go down with everybody you will stay there alone in the goddess me say unya sida Fama Gucci o se me kire me nsem ma me ndi atam ono no manage me no oye be ma nyansafo a so odi wachi a on kire o se kodi atam o se da wo bra no wo ne nam a muntu mu hofo no yen nya nua be ma Gucci e bia manyi che no bet na adwunu mu do o se me di wata ne mo be kire wo nsem se da be amanfo be te wase sanka wonya bi saa wonya obi ti se Gucci e ma ne na eno wo nante ya anka nya ne se awiawie wo so wo brother no ontufo e na wo so ntunufo e na mumie no mu jimie e na munya obi so nka nkire mu e na ma betena so a me de tia mo se munja jimi no na mu manipa enhunu bibi e wo mu page no so nsua munya role model to enkwala aba na omunhwe so na omunsua Mambe di watambe disrespect o anka wo private life so there be dia me no ye kukuo mu mambe ka efise me so me ye de boa me papa my spiritual father wo na ya wo sa wo nko a
ena so for usu bampa wo koma no wo woni mo mo a omo do no a ye mu bi do no kra chen me se ti na odi matem kra me fi no because of unti menye me wo se ti na ya o madam ya wa tete wo cheni ama wani so me hwi wani so ama wani so atewa wani so bribrim wo no a wa no aye katekate no me se odi matem me fi no me de baba so wona wo ye me koyi ko semu a ekoso ani mpanyimfu edi nkomo wesafa wano ani niema wa hu se nipa kokonse ni nipa dabraba ni a wo ne nama na sa wo ne ya ade wo kokoa mu a me se momfa wa nsua nyansa wo wo ni a wo ni ngege nam ade bia na wo ne ya kokoa mu bia no me se eda bi bedu a ne nyina bepie mun hwesa me metna hada anka se bi na me ye sei na me ye sei ena me ye sei ena me ye sei onsa ma meka da but wo hu so ofa kwan bi so kokoa mu ade a ye nyina ye de bua one course no na ye de bua ye papa no ono no se se na spiritual father no wo hu se wa hyeda yi asam na aba na ye ka wa asam no wo yi ni nyina si nche na okofa eno ekotwetwe nkrofo aya frefre kobo aba nsam ni mu na ade na me tina backdoor na me ye no eno ho asam na afede o ka wa asam wo se oye ofuso oye na agrada minim se agrada ohoyi oye badwene ba efisa wo jese nipa sabe oni munyansa sabe meto sabe once again mu fanche me jese obi a sabe oni futufuo se de guchi tumi tu me fu ka chem se sister mesra wo de ko kire wo nsam na emom no endi atem kire wo nsam na obi anto ase se wo nyansa ni bi saa anka minjindi se anka wo wie sei ye nyansa ni abrente wa otu yefo ehyepu yen etutu ya namo se mu fancy ya ma yen fancy ya e ma yen disrespect obi ya yen kire yen semu se de esen efata sanka wonya bi saa na nka wo ne obra ne nam no mutu mu hufo a enye ne se wodi twa asetama na pa no no so abedi twa asetama wia no da bi enye no bia wo hu se asama aba no nya enu okukuo mu asam no se de obetena ase a ne oyi tutudie apie no wo hu se enye no kra na oka wo asam o me de kukom se do ne bra ne di ye edi brown no edi bi ye edi brown na edi brown so bia ono so wa back door na ofidi wo mu information me thank God say man kwatwa obi a naked picture amra ngege man kwa screenshot obi amra na mom no ye papa no nya eto ye papa no ye nyina ye yafom de edi boy ye nyina la ye kabomu eboy na woni nipa na wo so camera edi si wo so na wo kasa eti me susu ma afam de ena me so me ye de boaye ene wa hu se asam na aba no wo koyi kukuo mu asam a ye de boa so ko papa na o se no ne papa no e di pie akotwe se de akoy na ma na look like sa agrada asam I told me na me hye se so no na che se wa hu ba bia o free ba but agrada on tie because onim we ni papa nya wo ye wo game na wo play no we nyina ye mu bia che yenim de wa wo diabolic a wo ye no yet etite se de wutumi chichire nsam e de so nipa no wo wie ya ba me se obi an fall victim biom me se ti na di matama me de beba wo na me gina wo so wo na me se meka no kura kire wo ade a meye ne se me manya futufuo brante wa guchi so se ni atam me sister me srew na mom kire wo nsam kire adofo na mo nte wase enti me koso abeka no kure no a mudi esi a mu brimbrim amanfo ani tumfu trogu amanfo ani no me ba betena ha edi no kure akansam no kure na pa wi anwumre me fa wo ne trend mu pa mu trend me no na me pe mu trend me din mu trend me me TikTok your friends Talk TV GH uko YouTuber Talk TV GH mu trend me Mo trend me so mo kai me YouTube channel no Talk TV GH mo trend me na mo ne me betena ha no mo fa me ho to gotamu o me nya preko me your best ma me wokunu a ekunu ne tia me a esese me yesterday if so ti sika kwa me wade me nya oba akukọ nini me ma me kunu disrespect me kunu all in the name of social media nti na me kunu wo me na me nkoda obi toilet so there be me say ngege wa
tina di matnam atama na penu me mfa na mo premier mo kai me YouTube channel Talk TV GH mo subscribe wa na me ba be ka no kura na kire me say menya futufu abrante wa na nya me hyeguchi wo bebia o wo bia yenya na otu yefo e kire ye se ma yemfa didi atam ka ye dwuma wo na mum yenka nyansa se wonya bia ngege wonya obi ti se guchi wo life mu a wo anka by now anka wo kokra ka nya ne se ya wo woti ko mo wa koka amanfo mantwa no wo de muntie no go inside the fire grada win na wo information sabe me obi a me ne wo ko a na me beka sasem we kire odofo wo ne agrada ne me papa nya ena wo so papa una wo so kuma no me spiritual father papa wo di ngo egu me so aka chem se me nkwa wiase afa na nyina nkoka nyame asem na me nkotwe akra no me fa ne ndi agro obi di na kopie fiase no me ntina se wonim su ana me su na eya me ya se manya hopes wa ha ko aka chem se ma me se wa wonim se ye wo election year wonim su a me su ye tama na papa that cells na wo ka che me say mame woni party papa ni ni ye o mo party ni de woni papa ni ni ye o ngege me bu abra na bebo hu dua se wan ka sa asam wan kire me a wo se moni ye fa ni say papa MPP for moni papa ni ni ye na wo ka kire me a na bibi ye me na me di ya na say I wanted to prove to you say party no ya nda na adofo a ye wo mu no be hwe de asi wo group no mu obi e di atem ye mpanifo na atem se papa no de ya ye no sabi obi ye sofo na obeka bia ma MPP a obeka se MPP is not worth dying for nti nipa no on ba embeka bi ma MPP na sempo say NDC tam na ye sofo su be pasa anka ye beka se bia political hunting not to talk of say ye party a ye wo power na papa odi na sorry bo afori say MPP ya wini a ye be shi na sorry dan do you expect me say nka na me Ghana kra na ka you don't ka make us ye papa na ka fa me to ka me ye one woman demonstration wo hunu koma me come ye na and then ho asam na ye ka ana say wo pesa wo kwatwe agrada de ne bam na oni u bra no mode eno no efa ho wi crackers emfa wo fa we so na akache eno na agrada hu say sa obi no mo hyase ses na ka ye no ena efa na kosi hin na afa ho na obra na ma be crackers wa emfa me siti na ndi matama na pa wi anwumre me mumienu na me pesa me mfuturo na mu gudi gu nkrofo ani so no hwe wonim se me ye stubborn cat me se mo trend me a mo kai me Talk TV GH ewa YouTube mo trend me a o trend me brana be bisa Germany han mu sei hwe wonim eja ni perform social media ye ja me betina mbe ya boa kwase a waji me wo ma me bebi da bi o me wo kunu wo fie be ma no enum nyam fo otea me ode na obu na ni gu e de kasa kire me o ma me sign language me me kunu kasa me nya oba akukọ nini mfa social media mbe sesa ma wale da bi me se me mfa social media embe se ma wale o wate da me ka kire wo no se me se me petrend nti menya na pa wi anwumre me se mo trend me a mo nkai me Talk TV GH and mo subscribe nka ho na mo subscribe wi a don't expect me se maba betina hanom na ma togo ota na woto mu no da bi me ba be kanyansa me be ya aboa kwasia o ma bi baby o papa baby da bi me be kan no se no na we expect ya me be kan no da ena obi a onimu ho obi a onimu so nimu wani pa ban wo ye me nya oba akukọ ni na me de social media be sesa ma wale o kai so who expect me say no be da kasia o ma me baby da bi o mi won kola train wo mo me won kola tete wo mo ofia ha o I am sending signal out there say social media is not for bullying. This is me, my calling. Me be use me platform no e da advocate against social media bullying. Te mun trend me na minya platform no wi a na ma be so life di manima ba
na mato me bo asa denden na mabeka nyansa e de akere nyame ma me medi atem da never me medi atem da me beto gata na wudem no na don't expect me say me the social media best some me kuno na mabetena sa na pa ye nyimra wa rade me kuno akoye me ho ade Mrs. anti de na mabetena ha na mendi watem na wo bra no de oye na enye na me ka se debi de wo ye no enye wo na wo sie se papa no wa defend no obi edi na atem a nipa na atendie no aka efe ne say amakrado ni platform so eni ti wo na wo se wakofa wo bo adida atem no wo no na say wo trend dida atem no anade na wo ye wo wie so na we ja say yen send no stars eni na me be condemn wo ya ngege wo mu na wati kwa pai no men disrespect when di watem efi se menya nyansani a otumifo menya nyansani a o manage me nyansani a ne maame atete no na me so nyame adom ode na dom me a ode tete me se social media no so no enye di datem ko a na you can make it obetumi deliver positively without insult. That is Gucci for you. Mungo follow no black media bakope onim nyansa brutal ne maame tete na nkasa se ngege nyansa Gucci no e wona brabo ma enkanya ne se ono a na osie se na ngege brosco to ayama BN9 ne platforms ni nyina no wentumi afa produce ade baako wentumi afa an generate ade baako anya a social media influencer aye man ne man ye advert there be mesi kakra na no anadwumi be ye no me sorry na masubu America for frame obi e frame because me say me nim pass me pictures egu me gallery ho me pictures go obi oni me bia so nim me obi oni me bia so nim me say me nya na e wo social media no so mon trend me na me ye kakraka na me ye kokroko na me hwia na fa ma betena ma me efo TV na ma beka nyansa mutu futuro gu amanfo ani na ma be de nyansa na ma be bibi so because me no wonante e me ho skimish wo tricks a wo kanipa to fe wo di asam to nipa so me ho tricks nyina I will not fall for it me siti na ndi matama na pa wi anwumre na wo so di da atama wo di wa atama wo ne page no so ko fa ni nyina na mo premier sa tina ya wo madam tina kon jiutu ngege sa osuro papa wo na wa be gina free minsem ena nura oje kai ubeka se de bronya ya man bronya akoko ubeka se de ya man bronya akoko wo ya de na sa wonua wo na ono wa nante na oye wo top fan na obetena se na one disrespect when do what one call private issues na or ka sama enye oye victim oye part of woni a wo ye ya na enye na obeka kire wa now you think say tina di that time ya meme kama kwage onim de why ade efe kama na wo de no wo se wo betena social media so de amanfo awale e bully wo mo na ne wa awale e firi unsa all in the name of social media, all in the name of my brother na nka hwan sa me mitiwei na meja me kunu ho me kunu nkranza ni bunu ni abra papa meja no ho sa me ni me social media brother kwa akodi me birthday wo baby a ono te afa plane awrade me nyo ba akoko ni I always act based on my husband's instructions because onini miti said the Christo kan no me kunu ni miti onini miti pejafo me nya oba akoko ni enkyere me kunu all in the name of social media. Do you think say I am ready some of the social media be ye abua kasia o mami baby no makwachu mami baby dia why ye na ambua wo no mami ngege eno na me ba betena na ma correct na ma use eno e dia ma impact ni obi a wo ba kola bi a wo bedru 18 aso phone aba social media no who say social media no say dia other grow other a friend say other community anya African community ayenye di adi atem ko ano social media no wotumi use no positively etumi di sabe e make impact sabe obi dane dem kra na sabe doctor ka kire ne so ochina okwakowu kra na otie wasama obenya rechikire. That is where I'm coming from. Me my gender ni nyina no so woni ma my gender me de wo sie se wo be ma me trend na pa wi anwumre no ba me sa trend no wia
Me baba yusu trend na ma ye kakra na ma kanyansa kire nyame ma. Me fa me ye didi atem. Because wo ye bi no amboa. Wo ye bi no wo nya private jet. Ngege wo di atem disrespecting ko fotina social media na pa wie nwura ahomache oba wa wale wo to Facebook so ahomache. Wo ti so desium. Me fa mba me yesa ho. Me ba so once a day. 30 minutes na me make sure say me free so no na ma make impact bi e wa nyame baby life mu ama nyame ba no wate masam ama sabe wa na adwun so okofa duro kwa anom kra na o de duro no besi wo na menum asam nti that is my agenda me dey be social media me my agenda me dey be social media no nti mo trend me because me beside Nyankopon for that platform and so for James Sire Bishop James Sire can one assembly one time. Or say you can never go to the next level without paying a price. Bishop James Sire once said, you can never go to the next level in your life without paying a price. Do you think say me person me social media ejuma na we are saying humia? Do you think say I wouldn't pay price ana? So I nim nyame asem and I know say I have to pay price to be able to get where I want to get. So I am ready to pay that price today and get that platform to impact in the lives of Nyamema. I am ready to pay that price. Me metie Nyame asem o. And the Nyame asem ahye yedin o. You don't joke with obi a yede Nyame asem building on life. Sa nipa no unbreakable untumi mbubu no. Untumi say no. Because na hon den jina Nyame asem so. Na hon den ne fapem eye Nyame asem. Auntie Asante Bryce, I see you. You can never bring obia ne fapem e jina Nyame asem so. Me from my infant till say me do baby a medru no. Woka Araba meka Araba chiro. Woka Quran meka Quran chiro. Woka Bible meka ya chiro. So you don't joke with such person no. Because me both side ni nyina no. Nyame ama me privilege to learn both Quran and Bible. It me foundation no is built on Nyame asem. Until you can never break me down. My foundation is built solid ankasa. Do you think say me here platform? Na me da be abuwa me your basima. Wo ye bia wo betina platform so disrespect gu amanfo wufi di amanfo atem no. Me se wo nya den na me be fa wo nsuya o. Me hwehwe role model bi to say Gucci uponsa black media. Na we to me fu say ma me fa so camera me sra ndi atem and disrespectful de kire won semu. Me here obi role model bi sa ama na build me social life wo ye me role model say me metna ase embe so meye embe de wo ye ni bia hwie usa no me be the same thing never. I've gotten a brante one ma me atete no wanye no na otumefo na okame me down o se no musio relax kire wo nsam na ento amafo tirim enye didatem so wonya bia me sinka by now nka wo ngege factory kran kan mu nka chen. So wonya obi ti say Gucci ema ne tuwofo from day one a wo ba social media nka me say by now nka ukura factory a ye friend ngege factory me here role model onto me fo a me here. Do you think say me here trend na me dey better na me be diatem na me be send garters with you like you want to go down with everybody? You know you are remaining the garters alone. Nobody is going in with you. Nobody is following you to that gutter. Minim say that na say na kama pia wa shakona na wo nya ogefo ntiti na ba ya hey na mo manya bronya na manya bronya mo we krakese nura mo bu faso sa kama eba ntemu kama. Now I was just laughing. Na me say kwa me nyagemo kama me na ma be so me life aka ma adwene nati na ne me nya adwene na ono so Canada aka na adwene akere me no na me no me yesi tina me ba wo na wo ye me ye victim. So what this deceit you are deceitful what do nada anyone tro a wo kadi gu nipa hu fin e de say aware no me ye victim into wo na wo ye me target my focus and my target
me se mo pa mon trend me sa na me hia sa trend no ene na maka kire no Bishop James once said, James Sire, Action Chapel, or say you can never go to the top without paying a price. So say me James Sire me you want to be a bishop and you don't want to pay a price, you are lying. Every level in life, no, you must pay a price. So say me person me nya platform. Na me use platform no. Na me jin crofo me mfa menum kasa impacting money pa obi a wa oye sick, obi a wa depressed, obi a sabe amane bi ato no, obi a sabe why hopeless. No onye ni daso no. Me mfa platform no. Mode ma me trend na mode ma me amentuaka because am afọ kotuaka na trend wo mo. Me mentuaka. Nyame adaworo ma tie me mpaebo. Na nyame afa tina so ama mo trend me a. Mo ma me platform na me ma ba betena se impacting nyame ma. Me fa attention fa ma obi a ma no hwe. Na wa nyame afa na so. Na mo trend me. Lecture me. Na mo fo se magimi ana sanka me mpese obi abehu me na kama akoyi me pictures me afi me page ho. Munim dia me ya ho. Me pese mo lancha me. Dida me bie me nim sei no. Na oba ahema na hema na afia. Na ma betena se na ma denden na ma choko. Na fei wisdom kasa enwosra na sofo usu bempa di gu ma pempem na oja me kwan ma me ba Germany ano. Afe ma na hunu se enwono anya kwa me de abetena aka nyansasam me fa me di atam me de be hye nanumunyam me de platform na mo de ma me no me pese me de hye sofo usu bempa nanumunyam na enwo na osra odi gu me so hye full budget oil de gu me so ja me kwan ma me fru plane ba ye no me here sa trend no na me da hye nanumunyam na ma betena so na ma impact life mo de munim mo trend no etese osono ma yeso osono no osono echi abo be na wo hobium etese osono na ebo mata so say na dead because me here pa and I'm ready because me say I will not get it easy. If I want to go then where I want to go now I will not get it easy, especially mo demons na mo sa group of demons, witches and wizards no mohu dia medeba ejana medeba no menim say mohu. And I'm ready. I am ready. Oka se ngona mi sofo usu bempa di guma pempem na oja me kwama me babrochi no. Me ma nya kwa ho. Me fa metena ha na me fa no bibisa me se ho na esra wo ngwa me se sofo usu bempa da bi. Ne ngosra me ma na dijuma in a positive way. Me respect nipa, me di nipa ni, me bu mame, me bu papa, me bu nkola, me min ko be private issue ho. Me bie ma no na me make sure say I will impact life positively. Me fa me disrespect to obia. Me fa me disrespect to obia. Me fa me go obia ho fin. Because minim obotan a me kire no. Minim obotan a me kire na minim spiritual fathers a me omo me life mo amudi ma me anapa wi anwumre. Nti I will not come and sit here and disgrace them like mummy no amoye no. I will not come and sit down and disgrace my spiritual fathers. I need that strength to come and make them proud. If you guys don't know her. But I have explained to them, say, Daddy, spiritual papa and spiritual mama, Miss Ramo, trend the way me here, pa, me pesa me di shamwe numunyam, Miss Ramo. Mumma trend me. Omo ya be for so mo hu kane no mo hu ejada me de ba no. Into omo de say ya, omo hu kane na they try say they want to quench your fire, but you cannot quench me. If your spiritual father is so for Usubempa, who are you to quench my fire? Who are you to quench my fire? Ode mu nim dio ogworobi na yamo. Munko bisa chaso usu. Munko bisa chaso usu owo so for Usubempa. Odi oyegu me so afeda mani nyina kra. Odi dware me ankasa. Na wo sa mesisa matade. Do you think say me fa sangosra no metena mfendi disrespect amanfo endi sabe en yusu F West mankrofo na obi bisa me say enya wo bai na wo share ne sofo no enya wo bai na odi ngusra gu no so no na wa betena se na yes say there be I have to set example na obi bisa me say who is your spiritual father na me de me say point na ma make you more proud
Mudamuntie, baby, a chichiri near Manadiako, or cofa agrada abe shem. Nti agrada abe faso ha de amudi ye minie na chese agrada abe som na wa yakwachu papa na ewuram mesi emfa obefa bronya ho awe crackers nka asamu a eba ye nka efa background de ye chi agrada akoda cells we koda wa efa ho ben mate minua efa ho ben mate efa ho ben me ye de nyame asam tete me. I have spiritual fathers. Me blogger. Or friend of me malam ba ena na ye me. Me papa no ye malam peni pa. Obi oni mi bi eni me papa no ye malam kese pa. E wata ma committee 1. Ena ne ba firstborn me. Ena nya me frɛ me. Nti asofo na ekuta mi musa. Atwa mantes oba na obetu mi camp 3 a. Me si asofo bia no ma waba. Me suma asofo bia. It's a spiritual fathers of my life mo doso. And I need this trend badly. Me hear that trend way badly. And I'm catch them no. Me hear that trend way badly because me share kukomwache. This is my time. This is my time. Anyankopon akase me ba sorry. Na kwa kama asam no. Go and impact life positively. Don't go and disrespect people. And anyame adom me. Enyansafuo etwa me mu ahia. Omu tumi fo. Fitenra. Menye nua bema no otumi for say mami me sister me sraw enko di atem bia da me sraw enti sa me manage obiom endi atem but kono koka wonsam na kire wonsam mu kire nyame ma na nyame ma so bete wase me sraw wi a na wawie me sisi obi anya obi saa enka nya ne sa wie wie wo no me betena ha me to fu man disrespect o hwe asama na yaye ne kokuo mu no wokofa de abeto bedwom na wakotwe agrada abewuram na akwatwe papa no so bewuram so nya ho asam kra na ye ka o me na ti na di matam e na wo susu se eye me kama se eye me kama wo so be di matam bie kokuo mu asam a ye nka ye obi ambo so de si ye de ye agrada se de ye yo APP4 se de me ka wa hambo bi edin eso hwe eno ho asam e na okogina obi video so a oka hey wo ya ivulo sacha wadwen wate na sana da bone no edwie o da bone no wo mu dada bet sakra wadwen e bia nyame betumi am second chance ngege nyame betumi am second chance in your life sakra wadwen isa wo information na bia wo information am metimi wo information na me yi information na me trofo edi oni me kasa ne so no aya no mu refu mu say aya na me record that one me phone so there he she go Guasini from day one. I never up to now I don't have recording on my phone from day one. And you are not I don't even have it because if you have a clear conscience in your mind, mini they do kasa ana ajua bell kasa mini kasa ana kaswa kasa ana mini gucci kasa adenti se minya adwini bi se was a recording mini for what yes, do sekan no owu sekan no from day one. This woman or no bia or say bia or drink evil intama bone empa ne fie. Cause the more na woni ni panam no de wakoma fita eno wonam abra ondwene se sebi me ne wo de hia de mi beba na de bi beba asem bi beba me no ntempti me record do de ato me say me no be 90,000 years enuanom na do for Hilda Auntie Diamond me no be 90 ye be ye hu fin. But the secret we discuss back door, I will never. I will die with it. That's me for you. Because as sofudena me ko ye no, I swear, your mommy swear the oath of secrecy is very important in one's life. So woni ni Panama, nya nipa mu gidie na enjene bone na bone amba wo so. Mini ya Hilda nam, ana Auntie Diamond enama de pa na be se medwi minua no ho bone se Auntie Diamond be frem ma me recording mfanto wo. De bone na medwene in the first place. Until from day one na medwi Auntie Diamond ho bone a me recording ne pe na me ankasa me di negative energy e ba me ne ntem. That is the truth. From day one, obi ni ho adwene papa.
na obi nim wonni nipa wadwene papa na nipa no wonnim se nipa no wo hususuye papa na wa be frɛw na nipa no ni wadwene bɔne na wo record no wo record the ato for deɛ ti bɔne adwene. Yes, he that draws sword no will die by sword. Or chesikan no, or sikan no. Till from day one, or be a watcher when she bia when recorded. I swear by sikanya, yadia tum ma. I swear by my Bible and me clerical. Me need record it and I will never do it. Never. Even if I would die, nipa I choose to say because some we are seeing someone nyina go me ho fi me ni audio ba ko kra me de be me ho ano. I will never do it. Never. I can never do that. And now ma obi emu gidie na nka social media nka metumi de anti die my sister. And no so betumi de my ni nua a confine in me. But obi asro obi because of this act. This is what we are coming to sit down here and condemn. Say, obi ya na onim say obi ni mi na ma omoka ya me record. Aren't you ashamed? One will say bonin pa ufie ngege. Because me I don't have one recording about you. I don't have it. And I don't need it in my phone. And jini bonin na bonin ama so woni nipa na ma get a clear conscience. Say who cry die. Samini ngege anti diamond anante. Nasa sama basa die. The yes said no kukuomu belong. It will remain in kukuomu. Say the second to me minimu krana. Anti damo yemi den krana me say just or the yemi. Minishe. Eye kukuomu asem. Edi be yimi huano. And I don't have even one audio about you. Ngege. Minu wakase bebre. I don't even want one shameless. You are saying, say, oh, you say, meaning Grafunama, Obekasa, a yam record. Me in Gaga Minua Casabre, mammy, for I don't even have your one audio. Because we I've built my foundation on the Yamimu. Into me, Jinaboni mo obia, Makumu Mufa. Into I always attract positive energy around me. Because the moment I may hold the amount for audios or my phone, so no, it attracts negative energies around you all the time. Because what you are always sitting on a timing bomb. Say any day at all, we no be abenya no akotwetwe pie. Share me opa bebo odua ko atwi bebre man. Me nya ba akupo ngege. Me ni ba aku sei. Me bebo. Me wonya me bi owosoro obedi masema aka masema mamia. Me fa wo odua wo bebo ho. Say me so me ko pabi na me da bayi me ho ano. I don't have it. Me no wadi nkomo me record one day kwa nya me chia me ka. Bimpo, look at the kind of ugu when you must say. Ugu when you must say. Obia na no nama, odina kuma fita ade wonam. Etumi kra so do echi won paibomu. Edima wo yaw ye ne yaw. Wo haw ye ne na mane na ware oye ni nse sa no me na ma. Me no o record, o kasa pe na ma record o. Yeah? And onim sa de na o ye nim guase de ma no. Nti hwan pa na oba wo na wo nyansa. And the benya wu mujidie. Why biom? Why? Oba wu no betumi nya ngege wu mujidie. Eno obedi nkomo. Ha. Yeah, someone Jimmy. I am a mental me obi on information baby piano. Uti agura, utubechio. Yeah. Oh, good movie so anymore. Ade ashimia ne se onye obi ntua no soso ntunufo se da bi ogu ani mas mama jaisa ade na wo ye no ogu hu ani mase se me dia wo me dia bra information me da me record wo hey oh Ewurade hey chale na me you to akunya na to us from engage me ni wa audio mpo but wo the one recording me be abebo because that is who you are. That is where you belong. And me wonya me role model. Me obi a o manage me say no on recording crofo na me ma ba besia recording. And me spiritual fathers na omo tete me no. Omo tete me say nyame adwuma wo fa nyame adwuma wo ma wa no ye dru. Who keep a man for secret. Omo ka kire wa so. Germany be ka say here round, here rouse. Sa na Germany be ka kire. Me wo ne me kasa here round, here rouse. Efaha na epie wa ha sei. Asa. It stays there. Finito.
Into de bia no me attracting negative energy bia on me. Because me nwene bone na bone aba me so. Ade na wonu a wo ne nam no bedwen bone. E wono so abefra wa confiding in you. And then obi shedem. The person will choose to die than so abefra obi onim no social media so. All in the name of this recording thing. For how long? And you be jai. Obi wo hono ma ohia obi kwa keke na wakasa kire no. Ana wakana sam wa pour the heart. Na nipa no so tudrofo. Onya. Because obe choose say obe die slowly. Than so abefra obi because one man look like say everybody a recorder. And into nipa no kura wu kura nipa no be choose so obe wu than to go and call somebody. Me sing me need one audio of yours. One kura me ni bi because from day one me dey adwen papa any tirimu poor papa e de didi wechi. And into na me Nyankopon be hira me. Se me dey adwen bone e di wechi se dey wo say wo no obi a me ne nam bia no wo be fra me say ma me information America do me na ye papa nya obi di ye papa dream na wo siesa wo defend no e na me so me ye ma afamu die e dey boa na wo be fra me na ka chem se ma me efu amu party die mu ne papa ni ye o e na me ka che o se da bi ngege enye sa na tie jai sa kan wo ka sa kra na bibi ye me na ye ne empanifo no wo be share background to kwa ye no wo mo ko a ena me bi audio mienu ntokwa ye kwa ye give ye wo audio so de ma ye penifo se de o ma ye no o mu gu party no fi na emma kwan ma sofo bi no so enkasa emma MPP na enye na mo ma ye nkasa ntia de ekoso no sanka ye NDC time ena mo de sa di papa enka ye MPP for no ye be ka se bi a party no political hunting na let to talk of say ya party ye wo power na papa ye odi na sorry dan ejina mu say ye party na mba power ye me hina sorry dan she otan ye ba papa isu nyina ye MPP na me be ka kira o say ye ndaye enti wo de gi evidence we na hwe ntokwa ye ko eho asam onianu mu na adofo anti diamond eho asam e na aba adapa ati na twa me no eho asam na ti na kan ye but wo so opeso oka na ochichere ko free baby agrada ho na odi agrada be hyem na enkoye sa agrada ko da cells no MPP for bi mu she back door and look at all this kind of evil and onyo obi aso nka chen se de we de gu hu fin emma nipa nya o mu gidie enten kwasi asam sawati asie enti na wo ya na pasa ofra me family me bless wonim say eto de bia se master dia wo de mutia ha wo ya na yeso yeso na me mlaso tama na me nyeso a wo fo so me na ogu pipi ai data me page no wo de mutia bia no jina with paradise eso sister eti no me be se papa mba mo wa ha sei sabre no hwan no so tumi didi ye enum nsuo eti se wo mai na me se bra show na ye ma be ye ma video enchichi agrada eti bone ba ben na me kan wo mu a ene ngege edi ya samaka ai sheso bi wo baga ye papa ye adimia and akodi sensemem na wo di animu as a leader wo na wo kun papa no na yeso ne ma ye bidi aboa no ntinka wei boni ben pa na me ye se hwe se na me nye show no na o se brabe ye show brabe eti boni ben na ma ye because na yetumi ye na yetumi didi de ekoso ye tete eti sa me kasa asem wo se be ye show sister Diamond munka bi ma me say wei nka de asem de asem why no so papa ba otumi didi ye enum ye tumi die ye nya 8 hours sleep eti say ye tumi ndana me say bra life na ye be show a we asem show mu hwe na fatu hufu a wo ne nam no wa wo ne nam no fatu hufu wa wo hwe fake account echi na wo man message say bia we nya ntokwa bi wo so information bi wo kofidi na mo se tie papa na oji adododie papa na ye na doye a oda so ye na doye ni ntokwa na ba ye o na me so me koboa no mo hwe so de aye semka ngege mi ni wa audio mpo me record o because me record o me ni adwen money me fa nipa bone nhye ma adwen ni nipa nante me kita clear conscience ni nipa nante from day one me kura kuma pa I've never gotten a video recorder on my phone and I will never do it
over my dead body. Will I go and download the recorder just to record my follow nipa obe frame for what? For what? For what? Crying out loud. For what? Then amenya. Then pa tuwa ngege recording ni na my person ye phone to adaka munam na for why? O babrowa na wa boni chenkum na si die baako na ye museum recording museum be a recording museum ngege because nipa bi otwa ho hie bia no na wo phone no de terabyte na ekuta wo and better say UK ho no be kwa kwaje dan na we be recording mu museum na manfo betie recording mu recording because obi oba wo life from day one including ya papa yi wo bia wa confirm say wo de record wo bia hey Ewurade Jesus Christ of Nazareth yeah. Dabi ona menji na so na meye den ye tete baby a ye be so life bia sabe ye ba shi agrada bia wo se me kwase bi because that ye nyina no wo tete ye papa wo nam wo busuani we so ena papa no kodi sensem mu agrada nsem iti ye tete sabra no so Peter so ka bi ma papa munti asem yo we e asem wei eya asama wo se asama aba na ye ka no wo kofa sa asam no e kofa agrada issue na de be asam ngege nkoma me ni wadie no e doso ja agrada de crackers na wo pesa no bra mo bubu yi no emfa wate ko agrada na gatete ase so bi a oye ne dofo bia so ka bi tia papa osu bempa sa no bi oye se papa dofo susu kaseti agrada inta agrada na kasati ase why na crackers no unyanwe me se unyanwe dia wo chichire ba no me se tina be di matama na pa wi anwumre me man attention ko me hu se tina ye o madam or your master ono na we be sane we free me nsem abeje we free me nsem because kan twen se tina be di matam ansa na mo akofa premium mu platform so na kese se wan kasa wo be ma me sa we no na me pe trend na me dia komanim abe impact agi ade nyemenu ma sama impact positively amanya memba na mumu no mantuaka mama be fra obi se me sraw trend me why patcho trend me mama me yesa na menya free trend a me no me nso ahu hwe oda munim se me hia trend no ahu mumbo mi din mame me se mumbo mi din mame ma dori fitinra ne no ma dori te sesrade da mada na minim say easy for me to get this kind of trend. Kami Martina di matam da. Kami Martina di matam da. Na mi nim pass say me fa sa kwa we so. Na mi nim say ka me fatina be di matam say ma metumi atrend easy say. E na ma atwa ya no. Ewurade. Yeah, because you know, commentary, no? Yeah, okay, you're right. Because at the end of the day, na me ma commentary sabi wo na wo so camera Tim Peter so camera nti yeso ayo back door na yeso camera e defend ye toto mane agrada no enti bone be na sister nka ya ye brother a wo tie me enuanom na adofo amutie me nti ka bone be pa nti enu asam e na tina ka ye e ho adapa na tina ka ye anase otwa me adapa e na wo fo say kama na ache me kama bantem look at her kama wonim kama da bia asama me kan ye no e na tina fo say asam na maka no menya ne kaseti to di matem o se so di matem na wo no me be yusu sa atanie no e de toche wankasa nti nya kama wo de na e kama bebia wo de wukunu ko hye ye e chichire no enwuni anwoto e de ma no di abenkwan mu ususu se sa no ma no betete afi wukunu eni so ama na eja awa na da bi nti wo na wo kama visit wo na nya me edi datam de tina we di wo bebre egu ni page kono kofa na trend no operation obi knocking yo at the end of the day to kwani e kuntino operation obi knocking na wo menya wo and certain time what ata down information but me na yes because sabre no me ni camera mu me nya blogger me so video etino na anasentin time na ye de ma ye ho we say over frame anasentin time and I'm say yes frame anasentin time because na de na ye no e wo sa wo gi ho anumunyam na ye ta wochi eso wa hu nipa bonefo nipa na bone woni tirim
boni wani tirim ye me discuss me ho na wo agi enumunyam na agi glory no ene no she look at it say the OC can some ni sifa nti we ya asamen eye news enye news agrada nkrofo so ye bisa agrada nkrofo ye bisa obia the breaking news anapa wie nyuma breaking news break obia ye na afamu de nti ka we no asama we ya ba ye no una musi ese me kama nti sa we me kama no we me kama no ana we efu ana we awusi ma bi say hopes na do ye mo ani MPP. Yes, it's true. Samu betia papa ankasa e kan full hopes Hilda so wa ha papa ankasa bra ye yi ni feel sense obeka MPP fo a omo boa no pa obo hopes ndi ana wa ha sa me boa kasa me boa wodi me boa kasa me boa papa ankasa be kan say ye wa odifa MPP fo ho no nipa omo MPP fo mu a omo tumi gina ma no e be hopes empo sa ahomache omo yes omo be fa ka e de na kọ na obi anim de no nkomo kwakoye no obi hopes enomo eno no mo papa be da na se nti nka me moa because abre na hopes no ye oka me person I don't want to go there but obi anim hopes na the position eti papa na nkasa be da na se wona so dem papa nkasa obeda hopes na se I am not lying and I can never lie. Ngege say whoa, from day one I am not evil and I can never be evil da. What the srami crowd dey she be free ato. Me say wonya evil kra na ye de srawo ye de sawatade kra tade de be woro. Me o the evil she me kra enko me because I am not evil from day one. One kasa I don't have one audio kra me no wakasa me ma recordo because I don't think evil na evil aba me so. Me ndwene bone Emma minua na bone aba me so. Me ni Panama with clear conscience. Akuma fita. Ena me ni Panama. Me record on fan to one. It is true. Elder say it's true. Me da say so I confirm. Thank you. Thank you munyina. As one so oye okrema agenda. Oye evil ngege Jesus Christ. This woman is so evil. I don't know the kind of word to describe this evil girl. Hey! What was that? Some na abana kese say okano. No see me kama abana tina edi matem na kese so no su ko be di matem bi no. There be wakofa eno all kasa chichi hopes. Bi so papa na kasa be gina puppet. E da hopes na say. Eno hopes so eni me. Mo pa obi onim hopes bi anko bisa no. So ami sugu ne so. Sabre because me wakwantu mu. Me su ti say akwada. Me say hopes. Ti dia mo mama ye dia papa ntia ye. Dia mama ye dia papa ntia ye. Mo wu say gu party ni wo fin. Mo wu say asofo bi no mu kasete party no. Ade na mo yesa mo be ma party no. Obi abe kase party is not worth dying for. I was crying. Penny bia menya ne number bia na me friend no esugu no so. Sadia o ma ye no egu ye party no wo fin because this man sacrificed his church for the party. He doesn't deserve what he's going through. We did our best. Intingege enye ho asam, enye ho kama. Kama na wo ka ho asam no. Enye ho kama. Eya agenda e na wo play, but emfa crackers no wonya nwe. Wo no bra, me se mu nwe sa crackers we. Ti na ondi matem. Sales na doye. Me se, hosi na doye wo boni di papa na nkasa be gina property boni din. E kanfo no. Ama mi ankasa so me dana se. And then the team no do omo ye de boaye because yes so ye kire do de akire ye papa no wo ngege ankasa wo be bomi ko edu o enuanom na adofo same person na be bomi ko edu ka kire wo penifo na de omo ye ne nyekura na chese wo ye dua broni na chese sana na ni uyem ka kire wo penifo na de omo ye ne de nyekura wo MPP fo no de omo adwa omo like kura o me dwa wo MPP fo no like kura o de omo ye ne de nyekura ade omo ye ne de omo ne papa ni ye kura na okasa na me yem na me nsunumu na eye me ja nti me yi audio sa na nkrofo fire ye penifo no eye audio kasete de papa ni fam wo ye party regime mu ye wo power na me se ontie na onhye se party no papa no MPP for ye da so do no obia so be di ma dance sa abre na me nya blogger me be di e fe ne say IGP me be di na tem wo me am video me di me nim ba life
ebedi na tem wa wo hu sa wo hwe sa video na me beye tia dem pare no me pa twa wo betumi a confirm e da so da me we no so papa hu nti me be di IGP atem ana ye nyina ye work se mu yinim afri IGP wo me ye pa and that is not enough dia me ye de ma papa no nya na se da kura no ma nya ni nyina na nka me wo Ghana nka me meka se ye nyinu na ye fa me share cells wo nti sa agenda ne affidavit na opesa wo chichire no emfa ngege enya ho asem ti na edi matem na mo se me ka ma ba enu ho asem na yenka eni wo na me de me no obi na ma record no na me de o kasa the information bra ma eni wo me ni wu ma na me sudi ma obi oda so no wo nante wo mu gidie efa phone frɛ wo me sudi ma o mo bre papa because me say ya the sika kra to me minimu kra ngega me ni one audio mpo we record it, I don't have it because me ngini bone na bone aba me so mami ngege brosco to page na na ye di wachi ye ti kra na e de be nante o se ho plus bia because ye ni efrefra ye ni atuta ka ye nsem ye papa ekodi nsensem mu eja abo bi kra na obehso ne video kra na so obeka bia ma papa kra meduru ho sabi o twe kra na obeso life kra na me na meduru ho eti no na eno no ya asama eno no ewanya akwan ma na wo na wo sie se me twa me kama na eno no ya asama wo sa obegina na wo kan watsam omoji efri me nsem no me patro so obi abekai me patro na kai pa eho eti se okoso ne so sa no okitanso anti efe nana me da say but all will say the oye no ni wuo de ma ono ankasa but oni ma ferry the man in the sense that me ameti ha no me say wo de sika to me minim kwa me ni one audio kra me ma recording gege because from day one I have clean hearts to me friend na freestyle me njine bone manumpo not to talk of record ono no ni Panama o njine bone to bone mpa ni fie da enti obia otie sa audio we no o fa nsuasua de no hu ni se de hia dem no ono so ne de be pie me de the thank God me papa me spiritual father na edi nsensem mu na wo na wo se wo na wo defend no na me so me ye mafam de e de boa ye se nye me so me ye mafam de de boa e no asam na aba kama benkro me se mo trend me o me hia platform no aba ma great impact positively. Not to come and sit on stage and be disrespecting people. No. Ani me bawa me sira wada roma me wie sisi ya. Inside. So what I see. Okay. Na people show no so no kra no on shadan dine ho adie. But me okasa na me hunu ni pakora okasa. Yeah. So what I see. Ono na approach me say me your life wa meti bia frɛ na si. No to. Eti e bone. Enuanum na adofuka e bone. Obi a oye wo follower and wa ankasa wo confirm you say yes or you part of ngega asefo etikade na we expect me say me dwumadi a meye e de aboa wo ene say wo ye video na me support wo my life issues ko so bra life na yenye program entika bone ben pa na kama ye hey me say wa wo di ngega ti no osu nyansa o hwe we su fasu nyansa o na da hia dem say thank God say one kasa makotwa obi deja abrano ana manfo we obi adeja abrano ana mankotwa obi ade abrano emom na ye papa na edi insensem mu ye papa na we di mia sa abrano na me ye mafom de edi aboa obi a na ose ono de ono my papa mintiasia so bi mbeka papa asam ko gina puppet so no wo hwehwe ni mu ukeka wanimu epenya mesompa nanso mu dwuma abɔ se da junso abɔ akokɔ wo hu se de puppet na ukogina so adwen bɔne na udikogina puppet no so no wo hu dwuma puppet na diwu wo hu adwen bɔne na wo ni nipa na ma wo nkuta clear conscience no wo hu dwuma puppet no adiwu me say ye de sika kwa to me minimum I don't even have one recording of yours I swear by my Bible me need one recording. And heaven is my witness. Me say, ye kumi kurase de ngege. I don't even have one recording of yours. I'm not evil. So I don't think evil about people.
Say me ni Panama or be record me. Nti ma me so me record no. I don't have any mentality no in my mind. Me ni sa adwene no kra de ma obi a. Nti me no nama, feel free. As wo wa adwene bi say, wo ni nipa ne nama, e bi beba. Ube sorry etie nipa nti ube record ne de ato. Me see ye de sika to me efua me minimu a me record back ko say eni me phone so. But look at say the wo gu ho fin. Obi ano no nante with clear conscience. Clear mind akuma fita. Me frawa me flow sa. Me kasakura me hwe benkum hwe nifa. Because ade na me kan me do odo na didi wechi akuma fita mu o. And so look at this. My record no. And so no me danya me asese aside agra that dia wo kan ne yi no me de radio asese man kofa obi video bi na makọ screenshot obi say je koye video na makofa obi audio na me de abrewo na nsoso no me de radio ase say assign me ti say nya wo nko a ene skojosi bom nko a na mo kun papa ntokwa sa na bi ni mo kun bi de boaye na ye ni privilege say ye be so phone na ya kasa say de na mo kwan no information so but oya no aka time say osere me mama expose you know na ma expose me a the glory goes to you me de numunyam na emma wo mo hwe Jimmy kasa me de numunyam na emma wo enti me na me de information e brown na wo de ye program no na say me say expose me a because that time na ye gina ko ano eni anom na adofo ana am I not making sense here ye gina ko ano wo na camera si wanim ana ye gina akire disciples esuafo ngege suafo ye di wechi ana ye papa na wanya no ye nyina ye boa ama ya kontokwa enti must we all come and show everybody say me na me asemesi o me na me ya obentin o there be nya sanete in a factory you can only enjoy sardine but one of the way who the manufacturers of sardine omo sardine one ehu but you can get money and go and buy sardine at the market anamebua that is already made but why not we hu no omo sardine no eti se wo ye adwuma na wo je enumunyam no na wo disciples na asamaba na me wo party na me wo mu na sa party na wo power ana ye di gu me papa aside say papa ye party sabi wa kasa ma party no e de na sorry dan ato ma kremofo bi no kwa to me sorry say kaye ko hye na sorry dan na aside that no osaya me spiritual father wa hwie ngo anoint me e pia me say me nkwa wiase nkọ ka nyame asam kire nyame ema aside that no or serving two friend says side e me life mu my spiritual father and that of party and then me de me ho atoso na me jim to mu say party na me wo mu bi na party no we defend party ne de ne nkwa atoso na wanya asam na wo to na wo ka bi ma no na me ma ba na me so me boa wa me una me ye wo disciple na me feed information masai come and say ngege wo ba bo me din na obi ehu say me so me hye ho da bi wo hu ne banya nsafo yes oba nyansafo ordinansa esini dan no ba jimifo according to proverb where enye didatem mesramo with all due respect proverb na me quote no na oba jimifo edina no adwure ni nyina tugu wo hu say ordinansa a build nice wall na nipa na edi na chi we have clear conscience and a clear mind me see me ngege I repeat it okay, from day one, me do achieve from day one till now, 2012 till 2004. Me need recording of yours one impo and empowerment. Say me yes, sir. For what? Not just say sad dear no ma wo kwan and my bad energies. De bia e wo ho because ni pe bia omo no nam bia wo record wo mo nti this bone de bia bonsam so be pese asam be si wo ni say nipa ntem. Because also bonsam ma wadwuma emma wo de audios na e hye wo phone so no e de ye ana meboa because wo pesa wo de adwuma enti bonsam so be ma wadwuma between you and that person now we recording no obe make sure so be ma wadwuma na we use audio no because that is the door we pie dia ma bonsam me say empare me me come money hu no empare me I don't even have it and I will never have it.
Some record will be for what? For dear. Ngege, when we go who fin, a go when you say, and say, Obinu da so omujidia, me so omunti, and a mebe source our life way. Omubi da so omujidia, efa phone, and no come with Timu Asama, me say omunti na maso life way, me de to me for, me nyame programs manager, I manage me to my normal see, and directing me parts, me lips. How to control myself. Se min di atem, min call be personal life. Mo nemo meka nyansa e di achirawo. Na me wi maka ma log it off out. Min be metena ha. Na me wa recording. Na me empare mi o. Me nya da. Me say tie for bobo day to entu wo. Sa da me ya me say mo sim abo nkumi. Me say mo sim abo nkumi da ma ba betena ha. Say me be bo obi audio dey defend me say mo sim abo nkumi. Empare me. Sema yesa chuade kese se wonu nuanam na wanya omugidie na wabefra na wo record no evil wa hawaye bia delete wate evil enye bonsam obebo pa obema wadwuma ma wodi audio scroll no wodi beye wa ha wotie me ahobrase obuoni ni die kwan so me se wa ha wo recording crofo jai wate na enye suban papa why mesrɛ mo enye suban papa ama adofo asa ama obi kra approach u kra na no osuro so obeba abeka na hi asama kira wo enye suban papa mesra mo na mo ma obi enye ye mugide obi wo ho no hyedem obi keke de na ye ne sister e de na ye ne maame e de na ye ne nua but osuro sa suban we ama ni pa ne suro it obe hyedem a no we obetia ne say gone too soon, rest in peace. The person will choose to die. Nanso ko be konfane mi mami efu anka bia manu di sama me de be ma no nka obenya hotoso but osuro so be frɛ me America do ntino omba ntino wa ha wo se suban ne bia mesrɛ se jai wate wo de enka se de bia asem ntina wo be yesa de bia asem no manemra ma yenka wiase asem nyina to so emfa empre ho mpe odua bia mayi ho ano da manya mendi wasem mawo manya menka wasem fa mawo empre ho mpe audio evidence record wo nua se ochina wo ni nyansam a wa bebo enye suban papa wate me nua wotie me mesrɛ mo enye suban papa why wa ha wotie me a mesrɛ mo nja wate na yentumi create ebusua yentumi create solid family e wo social media so na me nua bi hyedem na owu a na wa toba ha obetumi anya me mu gidi abefrɛ me a onsuro se me record no na odin ho na obewu akofa dru anum aku no ho me se wo ha na wo yesa jai wate endi ngege chinsua sa subambo ne na yesuban evil act enye why manyamindi wasema o ema audio se record wo nua fa nguo na it will attract bad energy to you. It will attract bad energies to you. Na obi a me be fra me ho a na maami efu ani maami efu amakuma na mafaya na agrade asamaba na ye the information e de ba abaye yeduma na ye create na ya stage na ye ya o say no sro enti na say mami mu obi a me call ni life so ko bomidin kasa no a obi ani mo social media so mimi sro. Oh erade, what a childish. Hi nipa di nenum nyama ye fomo but enkechi God will give us a second chance. Chai evil company. Spider woman. This is the role model. Anyone there said piano nipa di wo bone na wo di audio sa wa record wo mo di defend ho enti na nyame nkubi ma no o sese wo hunu wo tokwa ko a onkubi ma wo me wo nyame bi a me wo beka me a me gitum so obetumi comment tokwa na obedi ama me. I don't need to record people. So me no anya ntime bebo e de atete me ho da bi woni me nya I present my case na makopa me baby atena. I don't have any audios to come and play to defend myself. Audios
cannot defend me. Audios can never be my weapon. My weapon is the Yahweh, the Jehovah Nissi, the I am that I am, the everlasting King of glory. He is my weapon, not audios. Agro ya, ago prama we obi ntimi me kwakwa. Minjeja me ho sao. Wo ye informant. Na sa wo ba me. Information na wo de ba. We understand ya na matepu. Because minjeja na matepu no china. Who that no when you information. Anyone there until we hear audios ni nyina no until the pa na wanya. Dear pa na utimi di audios defending ho na until the adie be positive impact be na de ma wo ngege. What the audios defending ho no, what is the achievement? And na wunya ye. Their achievement na de ba wo say. Their achievement na wunya ye. And say wo be yiska kwato abodin award ama ho. Share ye penyame bi obeboy boy abaswa also audios me mefa audio me say come and play millions of audios about me. I don't have one audio to play about you. Audio can never be my defender. Me pe Shadrach, Meshach and Abednego nyankopon defend me also audio. Me record Shadia anti Shadia Hajia Yellow and me record no. Na me fan kwa to baby. Na me ni nyasema. The moment you do that, no, we be a porter. Your friend negative. Ama wo ho. Mate. Me nua mate. Me da se. We be a porter. Adi ama wo ho. Mate. Smia. Me utep na wo ho no menya bi di atete me. Una ma wo say, who connection inside. Na eye bone. Ba na wo bo wo senado ye Mba show you, Mate. Ba na wo bo MPP penifo ni di. Mba show you, na wo Mate. bo ponkofo di. Mate says, Omo WhatsApp group a wo so wo di me screenshot. Just a whole lot. Oh, expose me no. No so expose me o. Nipa na wa bebo me ko edu say ye party ne papa na ni ye. Na me ma evidence na we hu say da bi obi edi na afam de. Hwe adapa amanfo atwa ye mpanimfo. She na fasu anyansa no. Look at she there's a way nya me come at me. Nti obe expose me. She way of let expose. Disgracing herself. Me pa show you. Lot. And you may cause you before chat you to a grand Daniel may be a whole lot. One would information neighbor. Miss Hobson Nankasa Papankasa betina platform ebda na se. Into han entage no. Hobson Nankasa ni me somewhere. Papa wusu bempa obegina the puppet eda na se. Say you no anka omo bet fa na sa anadwo no kokunu. Oni chaso wusu. Look at you guys. Papa wusu bempa nkasa beda Hobson ase. E was all them. Do you think I'm lying? Hobson otiaso nwuye. Monko bisa Hobson, who am I? Papa owusu bempa nkasa after that obeda na se. And then onu ankasa hunu die Hobson ye de boaye. Obeda no ho ase. Nti we no expose. We kama no we na kama no. Kama chine kama bantemo. Obe chichira ko fa agrada be shem. Aya se MB before agrada she me se emfa. Wona wo se na mo so ma agrada ne nyoma afri ne nsa ni radio stations. Eno wo na ka ho asem. Embe chichira fru David. Emfa ti na ho adapa me chichiri affidavit embe twe papa no emfa agrada me wuram emfa me na me ka kire wo emfa da wo evil no me se ye ni da ho. Hey papa me se ne ngosra ye adwuma o na twa mantis a me ko soma safo camp 3 na me si me ko tena ho no ma me ye reject me because as a malamba ye reject me for me because ma fa Kristo na ma ko da twa mantis for good 8 years na me do ho soma wo ka say ye free wo ka say ye kwa wo rejection me ma face wo me busu me because of Kristo ntino so wonima ma obi kan kire o me story wo sana do ele kura be ko no oboa afred ye mi Matthew me da say okay afred ewi echire oh lela la sa me fantini o fantini somebody who like Germany me say me picture da bonten and MPP for bebre gu plus and obi aso me MPP program kra e bi o platform no so I am a communication director
Ewo diaspora demand Nasara. Messiah women's organizer. That is my deal, me position. Ewo Germany ha. And I am not lying. I'm not braggart. Me nye braggart o. Ah, me nimu daho. Me phone ni daho. Me flyers na say program ye Hamburg. Man fa flyer na me to Facebook. I am not bragging. Me se wa wuni mo hopsin. So for ankasa, so for usu ben pankasa be danas wana sorry them. Me da sis, yo matisis. The blessing in our say. Me jume bia me yen Facebook bia no paso what I say. Oni me the bo atchiri kiss it to the paso. Kiss no ane de. Kiss bay na woni me to obi so. Me pacho me explain kakra sa asem hayi kakra no. Kiss a oka wan asem ne say. Dana me be audio na me ka say. Audio na oye de brem no. Ma hu say sa in kiss e no oboto amanfo se de oka no. No hwe no hu say na kachi wo na me free ba menim na djuma. Enti mani da ho. E no na obegina se na wa fa so de ya achechira fru David. Na wa kwatwe agrada wuram aya say agrada afa no akwa revisit nsam na me say emfa agrada nim wo ivu a wo ye de tia no. Ameboa. Yeah. Eba ya na kwa ka say cells one no. Oma no bu cells one. Obi entutu agrada ase. Agrada ase bi anyira. Cells choko ho no. Ye move agrada efa ne nkoi. Ye nye se nye. Ma wona agenda no. Ma wona agenda no. One kasa ufro, senya no ko pita paradise show ni suko fro. Ah me ni wona agenda no. Because Peter show no so na nkofo nhwe. Ba me yini ba me show no so nkofo tie no anaju bra kra. Na ya bone. Am what information ba. But you say na me sika e ya bone. Na eno so kra media be ka asampo. Media be ya asamaka. Wona wo pesa wo pentam chi da David ka we ka ya enya asam emfatiti na didi atam na mo so mo trend no e na mo so ko ka makro na mo se aba no nka we nka emfa ho we ye djuma ye dide ma ye nyina ye papa that time no we ye djuma dia ye nyina ye dide ma ye papa no so ko papa na wo se wo koma no risk wo life risk wo marriage no eno na ye nyina ye de ma no nka ye bone ana sa me se ye tutu agrada asen eno obinum afa ho am breaking news enti no obi aka de be hye ne nyonko obinum so ambeba ye fe ne se papa awuto omo ambeba papa awuto ambe kansem nti nka meso meka we ya nka ngege se nya dwumponi na wa wutirimu a nka asama aba ye kan nka we fa ho ben e fa ho ben o afri David na wo chekere no me say ye mu binyame ama ye wisdom se metena ha ma ye fa ndi atam ma ye disrespect obia ma ye ndi atam ngu nipa ho fi enko nipa private life mo na emom no ye expose mo ye mfa no kore no expose mo. That is exactly what I'm doing. We sadia woken no obia ye bi de boy obia wa agrada fa ye bi de boy agrada obia wo sofo usu ben paside ye bi de boy take away ye de be topic me betina podcast asam numpo mambo obia din mambo hopsin din mambo manko kan wasam just say asam ye past tense enye no ho asam kra na tina kan ye tina didatam o kan wa ambo sa asam we so me asoma betina kra nka esa free David a wo pesa wo chekere na wo twen oye fafre kobo na wo twenkrofo be wuram na mo agenda na set on papa no eni nti na wo kasa asem we because me obi anim se sofo usu be mpa na nkasa no obeda hopes na nkasa ase e kire modern bo sleepless night 3 days na hopes on night. Now I'm not lying. Me say phone no ayame ya se anya se nkwasiafo binim sabe ebe fa enka meyi audio sa na me sugu hopsin so ka meyi abebo a kire mu na nka matie ono aso wie so obefra mi gobokodio nti afia de mu party fo aye nti aye de mu party aye ati mo yi papa na manti aye mo anya de kra o afia sis wo party fo mo anya de kra o na misima me menka sa ye party no mo ya de pa o be hwe ye platform so aye de ja obi e di atam obi e kana fo mu de ye nyina ye condemn ne papa nye ya pipi fo nye nyina na ye time no se dia wo ka no hwe se ne ode ye asam ka wo kukuo mu asam no nti wa ne no woni ngege e discuss a wo fake account anasa woni fake account nda woni ni kukuo mu asam bia no me se hwe wei sa audio wei na fa koto ho no why na fa tu hu fo na me se wo ha na wo the same actor jai na ye ma
enipa nya ye mu gidie ya yetume master carriage say ba betena se akasa no enipa nya ye mu gidie na they will run to us na omuntumi fa omu shoulder ye ma omu shoulders to lean on, not phone to record. Let us give people shoulders to lean on, not phones to record, and keep it and later use it against them. Eddie, also, I don't want to say the arsenal in Myanmar. And I some back door, meaning dinkomo. Me bekawa ha me se me ni undi nkomo. Wo kra wo suro fele me. Okay, yo. Wo kra wo suro fele me. Me ni undi nkomo, which is true. But papa de ne de ye bi papa na pa wi anwumre ye siripe ankasa 12 o'clock na ejina line so. Na ejina life so. Ye bi ankasa. Akosua eso so fa bi ye breaking news. Breaking news, breaking news. Bloggers obia eye na fomu de. Nti eye we eye news. We na ye me kama no. We eye me kama. You are rather exposing yourself, your ignorance. Ngege, you are rather exposing your ignorance to the public. No be bia o nyansa oba wo no will never pick phone and confide in you. Me man attention to wo wie na betena se say urade obi a mani da no so bia agya me ho edua bia ebu abome eso a tawo so kra mani da so kra propro eso enuaba no so na propro say edua na embu sesey edua a wo twere na embu sesey na obi confine you now record na onsu anyansa entwe ne ho mfiri wo na obeden na wie ebeye wo ho say ai ena edua a me twere na edua no ebu abome ena eso ahapta no so apropro ena aba no so a metiti die no so no nyina apropro apropro se die obi oye nyansafo obi a oye badwene ba odwene daachen betu no hofo onfa phone na ono wakasa na wa be record no de ato ho na ochina bi o mistakenly na otia wo na so a wo de aba be gu nanim ase obi oye badwene ba bia be tu no hofo osu me sada man attention na wo sada man attention wo wasem okan on shada mami attention eso munyina mo ha ba video a mami efu my in-law, my beautiful in-law o so say on mami attention eso so no me obeba o say information bi wo ho na what dey ekoso e wo baby agrada wo na yenko life na me se yenko na yakoye bia na ewi ayapon eso ohun asema no oka me se fa bi tu ho for why me ni ha se mediatem me ni ha se me disrespect obia me wa ha se me enlighten no wasua nyansa say fa wei fa tu ho for why fa tu ho for na me kama bia nche me di wechi from day one ngege me ni wo wa recording biom the kama bia nu abeche me da ade bia betena aka bia ye no kresa ma eye bitter e na me de kire wo ti kama bia nu wonom ade a ema kama chinipa no me nya bi me say opa be pie millions of audios about me mama efua I will never get one etie for muncha hanto one audio about ngege say me ba be play defend me I never get because me ni no adwene bone me nyine bone na bone aba me so eti wono na adwene bone no ene na hwie ne sa adwene bone ma obi a wotwa no hwachia including asofo a wono afre wo mo only God knows me say bie museum recording mu museum kojed one room na bie museum obi a mo back door eboa mo efidi mo with info mo di be ye mo program why name them na say wo bra no so betena ase Eddie Brown me nua ba Eddie Brown hwe de wo si be kan so na kukuo mu no stars oji wa ma Eddie Brown bio sika oji e cash out oji wa YouTube wa ma ne bio nanso so no sister no be expressing agitation be hwe de where audio so de man no eni for de be man no ono so be gu ne ho fi ebi na ngege oye no adan ana mu mienu nam na mu ntum ho fo na mu hu se mu set bad example munya obia so enka nkyere mu se ade na mu ye no mu be ma nipa nya nipa mu gidie o tom nti obi wo hono ma ode ne kusekuse be wu akwasamado dan se obeba be fa phone afra obi aka na asama kyere no obusuaso wano ani akwakoti ade aba wuti eye maame efu ansem na kyese recording ne de awose maame ngege okoje eye dan kese ba kopa e wo UK ho te no
na afi wode ye recording museum na amanfo ba wabo recording ama omatie na wode adigi ska e de nyamfaso e wo ho na kyese nyasem keto chima enya right krada se ye oba besia miti se ma mingege na wadamfofo na kyese obetumi a record omo ebra omo enya we ana kyese eye maamiefo yi akeka na adwen e de akere maamingege a expose so de wa expose ni papa enyasem keto akyekire me kwanya fa so a ya arrest ye revo subempa agada so arrest ni nano akeka na adwen e de akirem NPP nsensem a twegu ewosa issue we na mu soso no wa kyekirem ama wo kyese ma mingiga hyeda ana peso kwotwetwe ye hospital na doye e de ne pam na ekoye sasa agada beba na won so abesoso so na akwakoye ntoka bebre na omenya ho e de di revo subempa atem but ni nano enya de ma mingiga ye nana ebefa na ninanom ana ebusu yakwa yakwakuti ede aba na obetumi akire wadwen comment section ho na bibia so ayeka make sure so be me subscribe button no na omi eye do na e one channel like video no so na bibia enye kama pa ana ebusu am do besi nyakopon hwa na afeso onyo kese so jembe na kama makro